Pojavila je se priča da je, možda je većina vas i čula o tome, da je islamska zajednica povećala hodžarinu ovdje kod nas ili članarinu u Brčkom. Islamska zajednica, pored povećanja te hodžarine, napravila i, da kažemo, svoju privatnu firmu. Znači, danas sutra ako neko umre, ne može da pozove neko privatno preduzeće pogrebno, nego mora direktno da ga ukopa ta islamska zajednica. Naravno, sa drugim cijenama. Ja sam uputila mail Medžlisu islamske zajednice, stiže meni odgovor od glavnog imama zašto bi se narod sad uopšte bunio za poskupljenje te članarine. I ukoliko želim da napravim neku pozitivnu priču, da će oni meni rado da daju izjavu, ali ukoliko želim da pošaljem neku negativnu poruku, da oni nisu adresa koju se mogu obratiti. Ponovo sam nazvala glavnog imama i gdje je meni rečeno da ja nisam nikakav novinar, da će ja ispasti smiješna, da moji urednici nisu nikakvi urednici, da ja nisam nikakva vjernica, da se trebam zapitati da ukoliko danas sutra umrem, ko će mene da ukopa, jer nikad se ne zna ko će prije. U nedjelju u 7:30 ide taj prilog. Ja nisam očekivala neke reakcije, međutim kad sam u ponedjeljak ustala ujutru, Brčko je gorelo. Ljudi su počeli sami da se javljaju i da pružaju podršku meni. Islamska zajednica pokušala je da diskredituje moj rad, međutim nije uspjela, jer ljudi koji znaju kakve radim priloge, da nisam ni u jednom prilogu nikada uradila nešto da bi naštetila nekome. Međutim, nakon toga ja sam sebe često preispitivala da li sam to dobro uradila. Vremenom sam shvatila da sam uradila pravu stvar, a pogotovo kada sam vidjela podršku ljudi koju uopšte nisam tražila.